زیرتر سروی مجارب تایبەتیشی گەفێن ئەنجامدانا ئۆپەراسیۆنان ژالیە سەرۆکۆمارە تورکیە بەرزپرسێن تورکیەژی بگشتی ئەف دەمەکە مژارەکە گەرمە ئەز ئایا vê carê operasyonekî ji nîşkekê weke cara din dê bête kirin vê carê eger Tirkiye operasyonekê bike dê axaftina çi aliyekî werbigire me besta min jî ew welatên ku destê wan a hît nava Sûriyê da Rûsyê yan jî Emerîkayê em vê carê behs bikin nava stûdiyê da berêz Mistafa Özçelik serokê Partiya Azadiya Kurdistan Pakêş stûdiyê gelme de ye gelek gelek xêr hatin Jî em vê carê behs hema carê dî jî rastî jî her bêguhdana Emerîka û Rûsyê Tirkiye operasyonu encam dane yan jî weke dijin tehte tawla bin mêzê ve yani muwafaqek wergirtî bîn niha heger em li mesela Efrînê û serêkanî û girê spî binerin bi muwafaqata Rusya û Emerîka ew dagirkirin çêbûn yan Rûsyaya rê daye ku Efrînê dagir bike Emerîka jî rê da ku serêkanî û girê spî dagir bike biya me bê Emerîka û Rusya Türkiye nikare vê awayî biçe li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê derekê dagir bike divê îcaza wan hebe niha Serokkomarê Tirkiye dibêje em ê Rifat û min biçe li wê derê em ê li hemberî terorê em ê rabin ewekê bikin herekatekê bikin vê dê jî de yanî zêdetir ew mintiqe tesîra Rûsyayê yani razîbûna Rûsyayê pê yanî heger bê Rûsyayê heta radeyekê bê Emerîkayê jî yanî dê nikare bi zû zû vî barê giran hilgire dewleta Tirkiye dibêje ez ê li Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê 30 kilometre koridorek ewlekariyê pêk bînim diyar e dewleta Tirkiye Erdoganî pir bi zelalî gotiye dibe ew xeletiya ku li Bakurê Iraqê çêbûyî em ê nehelin Bakurê Sûriye çêbê yanî xeletiya li Bakurê Iraqê dewleta federeya Herêma Kurdistanê dibe me nikar rêber wê bigirta lê em ê niha rêlber a Sûrî bigirin a Rojavayê Kurdistanê bigirin temama xeba ji bo wê ye o mesela 30 kilometre eweya jî rastî jî cêpirsê te 30 kilometre koridor çêkirê garantiye heyî gelo tu 30 kilometreyekî dijî ji xwe neke koridora ewlekariyê ev gotar diyar e ku plan û stratejiyên dewleta Tirkiye êk rêlber serkeftin û plan û stratejiya dewleta Tirkiye berçavê Rûsya û Emerîkayê tê tekirin yani berjewendiyê wan jî digerin car cara ji ber ku berjewendiyê wan dibin yek dixwazin rêl didin wan niha dewleta Tirkiye ji ber şerê Rûsya û Ukraynayê û ji ber mesela daxwaza endamtiya Swêd û Fînlandiya ji xwe vêya wek firsetekê dibîne ku hindek tişta bi bazariyê bi NATOyê û Emerîkayê re bike yani beriya civîna NATOyê rengê operasyonekê wê te encam dan eger wisa yani heger îcazê ji Rûsya bigirin heger îcazê Rûsyayê bigirin dikarin veya wek ewekê bikarbînin dewleta Tirkiye car cara tiştê vî rengî jî kiriye yanî ketî nav hinek macerayana lê biya me bê wan bê Rûsya û bê Emerîka bi vî havî dê Tirkiye zû zû nikare bi xwe ji vî barî xelas bike yê hêzê di Erdoganî jî yek jê muxalefeta Tirkiyeyê her şeş partiya jî CHP di serî de gotin em piştgiriya vê ew ê dikin ku Tirkiye yani hemî tişta da dijî hevin bes ser operasyona dijî Kurdan û nava Rojavayê Kurdistanê da yekin Tirkiye Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê siyaseta giştî li hemberî Kurda de hemû partiyên İttifaqa Cumhur jî partiyên İttifaqa Millet jî hema wek hev difir ez dicarê vêca heceta Tirkiye ku hebûna terorê me besta wê jî gela cara hêzên ên PKK ne û gel grupên din jî terorî heta çira de PKK jî wet kir mesela Tirkiye rêk bite xwe biştet nava Rojavayê Kurdistanê Sûriyê bigiştî dal aliyekî û aliyê din jî ew daxwaziya her di welatên ku bine endam NATOyê da ew jî yani Tirkiye dibêje ez nahêlim ew bibine endam nava NATOyê da çünkü ew piştgiriya terorê dikin me besta wê jî PKK ye niha dewleta Tirkiye bi taybetî 5-6 sal e kî behsa Kurda bike kî behsa mafekî Kurda bike dibe terorê û bi ser navê PKK derheqê wan di dozê vedikin ez bi xwe serokê Partiya Azadiya Kurdistanê me min gelek axaftin li Tirkiye kiriye me ji bo piştgiriya referanduma serxwebûnê ya Başûrê Kurdistanê me gelek xebat kiribûn derheqê me de dawe vekirin dawe ser çi vekirin dibêje hûn piştgiriya PKK û keceke dikin em ji bo vê
دولتا ترکیه کی بحثا کردا بکه کی بحثا آزادیه بکه دوید تو پککه کجکه تو تروره نها او عقلیت مثلا ایسوچ و مثلا فنلاندیا جیده یعنی در کیل وی داره بحثا کردا بکه و بناو پککه و ترور اتهام دکه و لگوری دعوی دکه هگر وابه هگر ترکیه سیاستا خراس او روسیا بخوا پیاده ناس دکه بخوا رسمی جی پیوندی وانن حتی ایرو یک گوتار روسیه نگوتیه نگوتی تو چماواد که از 400 اشتا ناکرم آن از حوال بندیات ناکرم ترکیه دوی داره اوه که هندکی پشکریا کردا کی بکن وان وقت دجمش خورد بینه و الفرسن دادگارو که بکاره بر ریل بر داخوازن کردا بگرن نحال باشوری کردستانه پر زلاله پاکه که به سیاست آخوی غلط ریش دولتا ترکیه خوش کرد او دبین هزه اوه جیم پاراستنه ین مدیای صحیح پاراستن ین مدیای به پککت به ودری ام اداره کن باشه پکک اداره دکه و به پکک به دولت ترکیه شرط که پاشه پرانیا و ایرو مجبور مای جه وکشیای ترکیه ودری داگر کریه لجیه و پکک او در تسلیم حرم کردستان پارلمان و حکومت و پیشمرگه کربویا به شر و پفچون بخواشی دولت ترکیه کاری و به حسانیه بکته نه پکک سیاست دگوی هاوید ماشین که براستی ضرر داده یعنی سیاست هایی جهت برجاندی ترکیه داره رژوی لروجاوای کردستان جی هگر تفدم و انکسه او پروتکل ده که بجی آنی بونا 2014 ده حتی ایرو بوی هاوی دولت ترکیه دین کاری ایسانی داگر بکره و ده کرد سرحف بونا ممکنه که ایرو لگل همو دولتا کرد وقت طرفه کی تبگرین دولت ترکیه دبی از ریل بر استاتیا روجاوای کردستان بگیرم دبی از دموگرافیا ورا بگوهرم دبی از کوریدور که نوا باکور و روجاوای کردستان عرب و ترکمن چه بکمه سبی روج نبنیک و دبی دهاتویا پیش روجا سوریه ده دبی ازش دستم جه بکو از کاربم وقت اکتور کی تبگرم تمام سیاست ترکیه زیاده تر لسر جهتیا کردای لبروی دبی ام ببینن ممکنه ترکیه خو بخنک ماجرا لیبیا ما دوی اتمسفر هایده زید جماجره زیادتر او دوی دستیم الهمبری ناتو امریکا جبر مثلا اندام تیایی سوچو فنلاندیا جبر شر روسیا و اویده نگلک تشتاد خورده چند کارتین ترکه هن پروبلمن مثلا F-35 و F-16 مثلا قبرسه مثلا روجلات بحرا سپیه ده مثلا روجاوا و باشوری کردستانه ده گلک تشتاده ترکیه ده خوازن هم بری ناتو و مسئله بکار کارتت پیز دست ترکیه دانه بس کردان بیشین روجاوای کردستان مثلا حتی حسده و پیاده آنه کارتک دستی ده هیل برانبری ترکیه بکار بینیانجی داخل آلیکاری کرش امریکایی کن چکی و جاره پیتوی پرازماندی روسیه و کتب بحث جکری اگر ایروژی ندرنگ پیانکه و انکسه براستی لسر اداره کفبش یا عسکری سیاسی آبوری دیپلوماسی لحف بکن لسر مطابقات دو که هزا خو بکن یک وقت طرفه کی تف بگرن بیامه ده امریکا جی روسیا جی حساب ویا بکن و ده با آوائه کی دیل مسئله بنره و ترکیه دسته وی گلک یعنی تا که کارت هفگرتنه هفگرتنا کردایه لباشوری کردستان نود و یکی ده کردنا هفگرتی بونا او سه باجار کردستان رزگار ندبو 2050 ده کردنا یک گرتی بونا فدرالی ندکد دستور عراقی لروجاوای کردستان جی اوه و امبانگی به تایبتی ایرو پیاده و ریوبریا خسر لوی داره دوی دجوی سیاستا خبر ده ریا که ببینه که تمام کرده یه دست خوابدن هف که لهمبری سیاستا ترکیه بکنه تبحثا هفگرتیا ترکیه که طیبت جد مسئله اپراسیون حتی ویش یعنی دیس حرکه پیکرنا هزیت نوا سوریه و روجاوای کردستان ده که حتی هزین اپوزیسیون جی پشگیریا ترکیه کن اینا بینجی اوج پلان که اپوزیسیونی که بدکو اردوغانی پاوجنت نوا آگره که ده هشتا بار ترکیه زحمت تلی بجالی آبوری و چون که هر شرک روش آبوری خراب بید و امزان اینجا روش آبوری ترکیه گلک خراب تره سیاسته یعنی ممکن نه ایرو پشکریا ویدکن لی کار پلان که با که اردوغان دوید رید بشکه و او جیویا بکن با سرکفتن که نشکه جی ده بیشن ما جی پشکری کربو ام جی لگلبون او دبید سیاسته ده او ببین لترکیه پروبلم اساسی چیه دولت ترکیه لسر چه هاتی آوا کرن او خلکه و زیادتر دولت آخف گریداین خلکه که ایرو لترکیه بجیبونن زیادتر پاشه هاتن ترکیه بجیبونن ملت کی نو چه کرنه او هبونا دولت هبونا خل سر هبونا دولت دبینن لتاریخ ترکیه کم
چالاکی و خوات هنه کش با آزادیش با مافی خواستندنش با دموکراسی خلق رابونن سریح الدای آن خبات کری زیده ترکیه یا پروندی خواه اروپا ده یا برجواندی خود گاواویتین دولت ترکیه خلق ترکیه ایرو اگر لولاتا کی دیبا دنیا دیبا 106 enflasyon heye, xalq perişanin, kriza gelek kûr hene, bi hezara insan hatinin kuştin, û vê encamê de gere xelk rabûna serpiya, lê xelk dîsa jî berjewendiye li çiyê tirsa wan a Kurdayê dibên em tişkî bikin, Kurd karin tişkî bi dest bixin. Di vir de Kurd jî mixabin. Em xwe jî li Bakurê Kurdistanê ji ber ku em nel ser hevin, nel ser siyasetek معقول یا نتوایی ام نه یک گرتینن ام جی نکارن هم ل ترکیه هم ل کردستان وکی دایی آخفتم تایبتیش گیره دایی یعنی رونایی کس یعنی یا روسیه جوی ترکی بو انجام دانا اپراسیونی که چه قازنجه بکه چون که روسیه بخو مجیل شرکی گرانه اوکراینیه نه اف هلوسا ترکیه کنگی رودا پشت روسیا گفت از هنده کیزه خوش سوریه وکشینم جبر مثلا شر اوکراینای پشتیوی ترکیه گو امه بکوین ویداره روسیا نها ناخواز ایران جی لوی دوره ناخواز ابو کوین واجی نه هی و لهمبری شر اوکراینا و اویده روسیا دخوازه ترکا زیاده تر بکشین عالیه خو لهمبری ناتوی و لهمبری ناتوی پیوندی ترکا و ناتوی جی با آوای کی تک بده یعنی او هدفاجی هن پرالین جبر وی دکاره او کی بکن هذا حتى دولت سوري رژیم اسادی جی نهاج عالی کی به امر دجیوین لی دولت سوری دخوازه کمرا عربی سوریه چه بکه ناخوازه کرد کی دست بخن دولت ترکیه جی خدمت اوید که اساسی خود دور و درشت و لیبناره یعنی بنی دو وقت زمینی لحف کردن شامه و آنقره جی هیا که ترکیه واتشنا بکت شام دبیجه سبی دروش از یک کاربم ترکا با آوای کی جوید درخم لی دسته کردا که بلکه ان کارم رئیس مصطفی شلیک سرو که پارت آزادی کردستان پاکش این گل مدابون گلک سپاس بو اسپاسیات کم سرکشن